Njorua ya mahenya ma mita 3,000 Conseslus Kipruto ni agwateire mweke wa guthie mahenya ma African Senior Athletics Championships kuria Nigeria thutha wa kuthira dakika 8 na sekondi 18. Mahenya-inĩ ma mita 5,000 mwena wa atumia, Hellen Obiri ahotire Lilian Kasait na sekondi 5 thutha wa kuthira dakika 15 na sekondi 9, goko Beatrice Chepkoech akirikia ari wa gatatu. Sasa nimefurahia sababu nimeweza kutetea kikosi yangu ya KDF na sasa tunaangalia kwenda Africa. From there at least we make sure tumequalify kwa Intercontinental Cup. Mahenya-inĩ ma mita 1,500 Timothy Cheruyot ahotherire dakika 3 na sekondi 34 goko akihota Charles Motwo uria uma wa keri na Jeremiah Kiptanui akihingithia ateng'eri atatu wega thutha wa kuthira dakika 3 na sekondi 36. Nikienda na Cheria na ng'ang'ana niingie metal, nilete metal. Yeah. We are going to do for the best, especially in relays and individual races, because now I can see we can make the good team. Yeah. Oyo neguo uma muthenya wa muico wa mahenya maya kuria maritwa manene ta Hellen Obiri megwateire tigiti wa guthie mahenya manene ma Africa kuria mucie wa Nigeria mweri wa kanana. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Gathua Mirisho.